uthi mina magwayi yami ungithukaleni wena kusengangaka ubhizi uyangithuka wena i-weekend le ngivile bangitshela ukuthi wena bakuthola esigangeni ngale kuphi kublekazi bakuthola khona wona bobhizi ucabuza la munye amadoda so wena bathi wena umhlafulile limunye umdoda sokubhizi uyamsoma uyambhizi uyamhlafula uyambhizi uyamngcivitha lo muntu yathi wena uyinjayeva kufuna ukungasho uyangicala phela nyana hayi ukuthi mina khona labo ba-round labo bangithola khona around drobheni bangibathi ya wena uhamba ngalo nofishanyana mbonile kuphi basifisha abalungu baze bathi ngazi ukuthi ngisisamaka kumina mba nesisamaka simako sentsha umdlali wentsha bathi mdlalo ngombe bathi yena mdlali bathi ngitshela bongibuda na ungadi mara mdlwane wena khuluma qiniso wena bontane weekend wena because bengidlala idufu nebantwana eshayana ngetennis ngithiliwe nje namuhla sengimali ngitile umsebenzi dufu thina belungasathi lo temidlalo leti phela ngidlala inina kambe sidlala nje ukuthi kume ngale nyama ngisekushanga tennis hayi lo belungu abathanzi bafuna kusibona silethi crash mina ngifuna lo ngidlala idufu nebantwana abancane sho ukuthi wena uthi belungu badlala rough belungu badlala rough bathiza kubona abantwana crash njena ungishaya ungilimata ngetennis ngolo ukudlala rough udlala mina ngikhona ukuvika kuzuba nje marito bengijamba bengidlala kananzi wena yo langa lami la ito ngidlala ibhodlela ngicetha kudlala ibhodlela ngadlala kabathini labantwana abantwana bebangifundisa shame ngane bathini kambe lento bathi westu pheke polish ulibonze kahle ngidlalile itolo into lenqaya hayi ngijampe kangaka guys wena angifuna ukuva ngale story sakho thina phela ngisidlala spin the bottle sina sathi le temidlalo tamabhodlela lokho sidlala ukumspin the bottle usendlala spin the bottle yini lokho hayi lokho nje nemine lapha row circleini and then uyaspina le bhodlela wena ngazi le bhodlela uconza straight up kumele ukuthi wena uphendule khona lama question awumele ukuthi uphendule ukuthi truth or dare abakushayi and then bakubuta ngalesiqiniso wona ukuthi have you ever kiss your dog and then now ufuna ukukhuluma iqiniso why babuta lo mbuto loyo angithi ngiyakuchazela nje example and then kuna dare sebakudarisha ukuthi wena nalo mngani wakho lo ngiyacabuza ilona